Hello, tuni KUKI channel bajo se na bon chawin lem na hebin tuni a hi Kolgam boina ho hin sei kin hoitin tu chan ge a hi Kolgam sunga I chan ge thil so hitam ti hi veo hitin tu a hi PDF hole ethnic arm organization ho kiloi khoma Operation 1027 ahin pat zowa jong hi hichi kaya state kiti nalang le kayin ahi in san state ahi in bago hin hichilai ho KNU ho vai hop na si a jong hi KNU noya ho group khen khat jong hin tu a hi Operation 1111 hi apan ki novin hita chu kaya lang jong hi abon chang ke in ke hon vai hom na kanei ta ve jona ka chang ta ve ti a jong hi thu phun ho jong ahin nei do ta ven ahin la tu le tu a hi yangon khopi a hi in a hi lawai le ne pin to ti la ama ho capital junta ho hat nal dung ho a jong hi mi pi tampi hin PDF ho le tua ethnic arm organization ho hi hi chilanga jong hi hungding wa jong hi ngai chat na satain ani vi ti ho jong hi mu a hi in hi ja chui che wa tunia headinga jong kan koi na hi KNU hon galjona thupon nei ti a hi in hi chi ama hon galjona aphon do keu hilovin mi pi ho jong hin PDF ahi in ethnic arm organization ho ahi in ama ho jong ki khopi sunga jong hiung hanlang galjona hin nei do hanlang Myanmar gampum pi tu ahi aninga rural area ho thinglang ho keu hilovin khopi len da ta ho a jong hi vai hin ho mo hanlang agam sung hi NUG in vai hom tale ti hi mi pi ho ngai chat pen khat jong a hi tai ti chu nga het thein de wain sewa hin tu hin detail de vin neocha aban banen hung cha lo hitin aban bana hi hin veo iti ama sapen in Myanmar gampum pi a hi chi hi ga het theidinga chu Chin state keu ahi lawai le san state keu ahi po in het theina dewa san state ahi in kaya ahi in Chin ahi in aban le Rakhine lang ahi in Sagain ahi in Mandalay ahi in Megway ahi in chiwa zaw po in hi jong le Megway jong zaw ahi chi ho sungsi ahi thilum ho NUG hon media ho hinga hi report anabol na ahi in national unity government ti a anaki phu do ama hon media ho anaki mu pi na wa thuphon ananei na ho wa hi in tu a hi junta hon nasata amun amuna hi alel phat no win mi pi ho chunga hi khansi na nasata nei win ita chu air strike nasata ta in a bol win civil mi zal som nga lang hi amo tha jeng vi ti a jong hi NUG ho hin nasata a junta ho air strike ja mi pi milham ho thi na ho hi demna nasata in ananei ti a in isei ma bangwa chui chwa hi PDF hol ethnic arm organization hon jong Operation 1027 lunch ahin bol wa kona hi junta ho hin alil he jeng ahin amuna hi junta ho thi a khen khari ki surrender wa adi sena kaya state kiti na langa jong chu police station agabulu wa na video ho chu thang jeng ahin YouTube mo ajong imo deu kata sanin heta chu police station a jong hi pon kang hit no vin lang hung do vin lang na khut no tung vin lang police station a ko na hung jam do hung pot do vin tia hi a u mu vai ta chu a ko do thaw ve ti ho jong chu mu a hin heta chu amuna hi October 27 a ko na Operation 1027 a hin lunch wa ko na hi junta ho hin alil he jeng a hi tai ni ja chu junta ho hin anoi langa la apangding lo a hi teng le chung langa hi van leng ho mang cha hi again cha na ho bom amo hi jeng vai le civil mi tampi jong hi ke tong kha hi tain tu a jong hi loi kho kiti na lang hi chi kaya state lang a hi in
kaya state sunga a capital loi kho kiti na langa jong hi air strike junta hoin nasata ahin nevin bom hi at least 6 ativin hitwa hi air strike gup veilang ahin nei tai ti ahin hichi Thursday nia thilso ahin sei wa hin Thursday ni a jong hi nasata hita chu junta ho hin loi kho langa jong hi junta hon alel dinga a pha na hi bom a ga mo hi jeng mi tampi hi civil mi tampi jong hi anathi lo a hin aban le hi chi loi kho hi iga he thei de wa chu Myanmar khopi nepinto kitina to hin kilometer jani be ma gamla a hi in hichina bana jong chu hichi kaya KNU futnoya ho si hin iga het thei dewa Karenni army kiti holoi Karenni National Defense Force in Karenni National People Liberation Front kiti hole resistant group kiti hoi PDF ki phudo ho cha hi ben hichi ho hi ki gom khom wa ama hon jong November ha a chu November date 11 a chu hichiwa hi operation double 11 hi anapat no hi nichi operation double 11 ananti na pen kit no khan hi iga he theine dewa injawa operation 1027 pen cha hi le hichi alha ai hichi la som ni le ni sagi ti na ahin tua hichiwa kaya state sunglanga ama hon operation double 11 operation abol kit now hi ga vekit lew chun hi November ai in hi a date hikit ai November date 11 nia anapat no tina ai is a chu ichwa hi ama in operation double 11 anamen vova langa jong hi nasata junta ho hi anaka movin hi le junta ho pos somni lang jong hi anala pi ta ve tia jong hi mu ai in ngai chi keu hi lovin tu ai Rakhine state lang in sei ki lewan Rakhine state hi ho vai hop na ai ki nin ti chu Rakhine army ho vai hop na ai ki nin hi Rakhine state langa jong hi hon nasata junta ho posi anaka muwa mi izan ham khat jong he anamat nova thi jong hi tampi junta ho hi ana ai ta in Thursday ni a jong cho ki seidan dung ju ya cha hi le hi chi Rakhine state sunga pok to kitina hi chilanga jong hi mi som ni lang hi akikap kha in ahin la mi som ni la a hi mi som hi athi tia jong hi mo en hi chi civil mi ki saina hi chi hopi sunga hi chi town sunga hi ho hin junta ho post nasata aga ka mova a poso hi izan ham khat ahin la pi pharwa chu junta ho hin air strike ahin ball kit nawa hi civil mi som ni lang ki tong kha mi som ni ki to kha na jong hi mi som thi ai tai tia hi report abol a hin hi za chu hi ta hi NUG jong hin mun tina ama ho ethnic arm organization ho hian PDF ho hi jong le active na akikap ton ho wa report ho hi abon changke ya hoita NUG ho hin record abol jing wa hin hita chu record abol dan dung jui wa jong hi UN a jong hita chu report a pi kit jiu a hin tu a jong hi kaya state langa jong ka velo hen operation double 11 lunch abol na wa ama hon thu phun anani na wa chu junta ho position ti chu akem ho som ni lang akila pi ta in tu a kaya state sunga junta hon thu anei ta poi ti a hin a capital change loi kho change a jong hi ama ho hin abona control abol wa hi ta in hi za chu ama ho hin hi chewa hi ke hon zona ka chang ta ve ti ai phon do na anei wa hin hi chi Myanmar gampum pi a PDF hon a hi lo le ethnic arm organization ho hin zona achang ta ve ti na hi po in NUG ho thu phon dan dung zuya cho hi le KNU ho hin ama ho vai hop na hop sung zo se a hi thu nei na anei ta win junta hon thu anei ta po ve ja chu KNU ho vai hop na sung zo se a hi
junta ho thunei na ta poi hi chewa hi KNU hon vai ka hom tawi ti a hi galjona phundo na san state hi hen kaya state hi hen pekon kiti a hi in ni chi demaso kiti na lang ho a jong hi amo hin a bona ke hon vai ka ho mai tai bona capture ka bol tawi ti a hi ni chi alim ho jong ka velo hen so na le jeng ovin ama ho hin hi ta chu thu phon ho hi ananevi ti jong hi mu a hin ni chi bana jong hi tu a hi kaya lang momong a hi lo le san state langa operation 1027 to 11 hita operation anei na wa hi adi sena san state a hi in rakhain lang a hi in chin state a hi in hi chaw a hi nasata effect a hi in je a chu tu a jong hi mun tina UN ho report dan dung juya cho a hi le hundreds of soldier ti chu junta ho se pai tampi jong hin a thal ho koilha a hi ta chu surrender ki bol nom jong hi tampi aumi ami khat khat in hi ta chu claim bol hi jong la khat khat hin ama a hi seido na neingam hi jong lew mi tampi junta ho hin a thal koilha a surrender ding hi atha anom tai hi chilang zo hi anom zo tai ti a hi thupon anevi ti a in phan masa video Burma boina in saina wa jong chu kana sei ta in junta ho mi phabe pi hin hi ta chu battalion khat hin surrender anaki bol ve ti a jong chu in sei wa hi tai hi chi keu chu hi loven tu a jong hi munja chom chom make way a hi in a hi lo le sagain region a hi in Rakhine state a hi in Mon state kaya chin san state ti ho a hi junta tampi zali le somli le sagi lang hin a thal ho koi hla a hi ta chu PDF ho khutna hi anaki pedo ve ti ho jong hi mo a hi na hoti ai le chun mun atam zo pi hi ahin lo ahi tain tu ahi PDF le ethnic arm organization ho control na noya hi junta ho hi hungum gam ahi tain ja chu tu le tu a jong hi khopi sunga telen central langa ho jong hin ahi theya hi le ethnic arm organization ho le PDF ho hin thing lang ho keu hilovin tu a jong hi khopi zo si jong hin hop mo vin lang hin zo vin lang Myanmar gam sung hi democracy sa gango hi ti aji chu hi chike boina hi 2021 February patna gen thei anatho wa civil men ne le cha hi han don le sil le chen ti ho jong hi boi ma jeng wa ban le economy jong hi ni ma jeng a hi tain jun ta hon la masang banga function lo pha na ma hon sanin jong alhalo ding ta be jong nei zo lo a hi ta pha na hi Myanmar gam sung hi boi le jeng a hi ta in se pai ho jong hi se pai khat hi na a pan wang wa chu ami pi ti len a in ko te ding jong agel ngai a hi in hi za chu se pai ho jong hi tu le tu a hi tam pi hin a thal ho koi hla a PDF ho hi vai hop sa ding zo hi anom ta ve ti ho chan ge a jong hi mo a hin chwa jong hi ga velo hen mi pi ho hin na sata ki phin na yangon khopi hi han ni pinto khopi hi jong le ki phin na ananei wa gorilla welfare ho jong ananei wa amuna attack na bol wa lamlin ki zo na a hi lo le protest ball ho na san ge jong hi junta hon anamat nu a hin tu a jong hi zela hi asanga tang na layo hi political leader ho keu hi lovin media hi in actor ho actress ho a hi ta chu tampi junta ho khutna hi na layo a hin la tu a hi mi pi ho hin a hi theyai le khopi sunga jong hi resistant ho hunglu nu hen lang ethnic arm organization ho hin ka mo hen lang junta ho hi hin ka mo hen lang khopi len da ho jong hi hin lao hen lang agang theilam pe na hi eta chu agam sunga democracy hung wa le ti hi mi pi ho kenem na khat jong ai ti hi a hi in tu le tu awang hi khopi sunga ho jong hin ethnic arm organization ho le
PDF ho hong lu ding hi adei hle ve ti a hin February 2021 a kona hi nasata ki do na ana umova hi chiwa hi ana pot do wa mi tampi hin junta ho do dinga hi ki got na ana neiwa ni ta chu AA ho a hi in KNU a hi in KIA a hi in ama hon ana ki tho pi wa training ana pi wa hi in phan ma sa jong chu hi chi PDF le ethnic arm organization ti ting le a khen khat hi hoita KUKI channel hin follow a bullanga ko na hin ve ho chun PDF koi ham ethnic arm organization koi ham ti hi heso ke ben a hin la tu tha hin ve ho hin comment a kamu jab jin mi tampi hin PDF oi pi ki saina ham a hi lawail ama ho hi koi ham ti a hi thudo na tampi hin nei ben he them ding pen wa chu tu a hi e ho mei te ho to ikido ta ve mei te ho to ikido na chung wa hi e hon jong hita chu volunteer ikilhang do win chi hi asam saw ho jong hi lo a hi lo la police ho jong hi lo commando jong hi lo hi milham ho hita chu agam anam veng biddinga igam inamu veng biddinga hi kilheng do a training ki bol sa asam saw hon training api vai ta chu tu a hi boulder dunga hi pangova front line ho a pangova gal asa no hin hi chi to bang tai ma chu Myanmar gam sunga jong hi junta hon civil mi nasata a hin eng bol phat no wa chu hi chi junta ho do dinga chu milham ho hi hung ki pedo wa hung ki pedo ho chu asam saw ho ti ding a hi tain ethnic arm organization ki ti ho hi chiwa EAO ki ti ho hi masanga pa na thingnoi agamuwa ama thingnoi ana sa ho a hi win hi chi ho hin hita mi pi ki pedo ho chu training ana pi wa hita NUG ahung ki phudo ama ho government hung ki phudo ho chun thal ho a hin cho pi wa avan diu ho a hin cho pi wa ita chu thal ho a hi in avan ho a hi in a pi wa ita chu junta ho ka ma hung pang ho chu PDF ti a hi People Defense Force mi pi veng bidding sepai ti na a hi in hi chi dinga chu hung ki phu do wa ama ho hi ana ki form a hi in hi ho chu PDF ti a hi kimen vo a hi ti chu a he them nai lo ho dinga chu neocha iga a hil chit now khat a hi kit hi chi PDF oi tu a hi asam saw ho to hin ki tho khom wa ama ho sam saw ho ka se na hi ti chu ama ho thingnoi group ho to chun tu a heng pang khom wa hi chu ho se chun chun ta ho a hin ka mole tu a hi alela lel jeng a hi in operation ni a hi tai hi chi san state le kaya state a hi lo le kayin state ki ti na dung ho a hi nga PDF ho KNU ho katina KNU ho chun 11 chu operation abol a hin la Rakhine state a hin Chin state a hin San state a hin chi Kachin state a hin Sagain region a hin a hi lo le chilang ho jong jaw tho ai hi che ho si ki gom khom wa ki ho to wa ama ho hin October ni sim som ni a patna nisim somne le sagi ni apana chu operation attack ball pat ding ti chu masanga chu junta ho hung wa le kap ding ti a hi a ki vieng do tho a hin offensive ma ki chi mo a hin la hi chi October nisim somne le sagi ni apana hi junta ho kap pan taw ti a hi ta chu junta ho hi attack a hin ball pat new hi chi chu ki seina a hin tu a hi operation 1027 a hin pat no wa kona hi nasata in junta ho hin ale lovin amuna hi junta ho hi thi jong tam mong a hi tain tu a hi junta hon ami man ho jong hi a hing amat no jong la athat pi win civil mi amu jong le nasata a yang bol ji wa chu UN ho jong hin hoita United Nation ho hin Myanmar sipai ho gi na nei win hi chi gal a hi in gal hi jong le hi ta chu mi him ho hi
eng bol bi se loading a hi lo le dei lo ta tha kiti ho hi na bol lo de wei ti a jong hi thupi na a hin nei vi ti ho jong hi mo a hin hi chi chung changa hi niau khat update hong mai jong le in sei ki de wa hi in a hin la tu le tu a Myanmar gam dan le boy dan ho hi event ai le chun a gam boy na hi hung sot ta loading chom lo ka government hi hong ki khel te dinga hi din mona tai ti chu iga he theine dewa tu ne KUKI channel mang chain sei the ho chan cho hi in he them so ke de ta sanin ATM khana he them lo jong le ki phat lam lo he la tu a PDF he chen lo ho to banga chu comment an in ki do vai la ki ting jong le cho jong cho a hil chet na hin nei pe ki de wa hi tu ni KUKI channel ve zo se na chung ven ka ke pa in bon cha ven pathin in phat thein bo jing taw han